Thongnok Bay Rubber Producer Society mate thi hekpen TRPS Ningkan esek amai pini Denarong CR English School hong jailong padupon. Bangsohut Assistant Development Officer Rubber Board sangpi ambili keke sedami chetongdun. Kedam tang paro kresir kebra trok sir kebra ner kepen paro kresir kebra sir kebra Ningkan pen Denarong ahavar rubber plantation ajai mek dengkon bomlo. Bangso pen Denarong ahavar jasemet dong habathoi inglongkeri on berong pen chenglok penangan ahavar alongke rubber plantation pen loksi ali chipalong pon rentilo. Lason si rubber plantation aputak amso se kapangtang pon unchia phanpura Nagaon Rubber Regional Office la pen kaprek adimalong pen seke kipia sai sitame deng bomsi radaphan thanpon bomlo. Lason si Denarong ahavar malom jasemet rubber plantation asai ke claim pon apang phubang phiatu chelang rapet pensi Thongnok Bay Rubber Producer Society amen pen rubber plantation aputak isi hirklong ahongklam kapaman pon unchia phan jesik chedang pon lo. Lason si pini Denarong ahavar pen Thongnok Bay Rubber Producer Society Ningkan esek amai sitami paman pon. Bangsohut Nagaon District pen Rubber Board Deputy Production Commissioner Salimol Yepen pen Rubber Board Assistant Development Officer sangpi ambili keke atum sedami nang chetong doroti. Ini sesuatu general meeting of Rubber Producer Society akhir tentatif fungsi untuk membantu plantation membantu annual general meeting atau membantu chief guest Rubber Board Nagaon dan Citong Gunung yang nanti apa yang kita coba মই Assistant Development Officer Regional Office Nagaon আজি স্পেশাল ডে আছে Denarong Thongnok Bay RPS annual general body special guest hobo amar Deputy Rubber Production Commissioner Regional Office Nagaon ban lagise Thongnok Bay RPS বহু দুনিয়াকে ইয়াতে কাম কৰি আছে দুনিয়াকে অ্যারেঞ্জমেন্ট কৰিছে আৰু আমি 3-4 মাহ হৈছে এই কাৰণে আমি ডিসকাশনটো চলি আছিল কেতিয়া আমি এনেকৈ অৰ্গানাইজ কৰি আপিয়াছৰ পৰা এনেকৈ ডেট দিছে Thongnok Bay RPS হ'লে একটা active RPS যিকোনো সাবজেক্টৰ কিবা এটা কাম কৰিলে একটা মানে আপ্ৰোচ কৰিলে ৰেডি ৰেসপন্স পায় এইটো কাৰণে এটা গ্ৰুপ প্ৰসেসিং চেণ্টাৰৰ কাৰণে সিলেক্ট কৰিছে প্ৰজেক্টৰ আন্ডাৰত এইটো এই প্ৰজেক্টটো মানে আন্ডাৰ প্ৰসেসিংত আছে আশা কৰি আছো এই বছৰ এইটো চালু হ'ব এইটো কাৰণে আফটাৰ কমিটি মানে আশা কৰি আছে এই বছৰ এইটো হ'ব বুলি এই কৰোনা টাইম অলপ News report Bikram Teron Karbi Anong Live.